Hello everyone, I'm Konyak and welcome back to my YouTube channel. Achi moi mukbang laga video banauli ase. So amni kan already dikhilishe moi la thali di sorry. Kekra aro edu kekra ase aro edu chiria ase aro edu kekra aro edu tu bele chicken ase edu aro edu wala bi chiria ekta chutu wala aro kekra aro yade pata green leaves itu khawle ase itu ra video script na kurina ekilo ode amikhan saure goina amikhan ki request kuri ase so itia kiba thupolai ase itu sai thaka bra itu bra itia suru koribo so video script na koribi start wow our chicken first jungle green leaf asile do moi kachabra khaisa kachabra itia black kurise itia loigina itia khaisa soup kekra la soup asile do wow wah 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 tasty aru edia kekra khabo so sabi
Hati is the hati. Pal manchu philano hati. Aru itu hati is boleh. Kekral aru nakai. Itu to khabo lagibo. Itu side di jabe. Itu side di sia. Itu base test ase de kekar ge. Aru ekta side. Sia. Itu ka bisi bala je ma. Itu do mo san ko tabla ku taw ko itu. Cie. Chicken aru itu grey leaves itu leaf ase itu bi khai kodam gurise so mukbang la video itu ase itu olop pachi ase itu khai kodam gure kodam so guys achila video to iman di end kurese aru amni kan ge moi last request kurese do not forget to like share and subscribe bye.